Pemirsa tempat pengolahan sampah terpadu TPST Durung Memargi Becik. PT Bali CMPP pindah ke pengelola Mastikayang kantos tanggal siki Desember. Anceng 16% pengolahan lu saking kapasitas soang-soang TPST sida ke proses. Pemekas ring TPST Kesiman Kertalangu mewah Padang Sambean Kaja. Direktur PT Bali CMPP Madewayu Wiratmo risampun ngemargiang rapat bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Pemkot Denpasar ring ruang Praja Utama Pemkot Denpasar Mausang. Proses nyani muatang kalah saniswe mangde sida kanto sida ngicenin wesanan pini becik ring sajoning pengelolaan do. Wahyu Mausang selami puniki pikobet sani ketampenin ring pemargi pengoperasian TPST silit tunggil nyani pemasaran hasil olahan TPST inggih punika RDF sani muatang antuk kabecikang. Punika mawinan pai ketandani muatang piranti anyar sani patut kasiagayang antuk mastikayang hasil nyani sayan becik anutin saking pengarsan pembeli. Pikobat inucap selami puniki dados daging seselah pai ketandani antuk macikang malih proses pengolahan lu. Artos nyani pai ketandani kantun muatang sayan akeh ring pangupaya pengolahan lu. Sani mangkin proses redesign sampun kemargiang sani ngawinang TPST Padang Sambian Kaje miwah Kesiman Kertalangu kepastikayang sidang ngolah lu 60% saking kuentenan lu irike anutin saking kontrak. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.